Мынакей самандан саманга чабабыз балбандар бүгүн. Саманды көрүп атасыңар. Самандын ичи таза 60 метр болот. 30 метр болот. Bir burçundan bir burçuna çeyin. Anan samandın içinin çekezine düştü. Ayak kıldı, biyak kıldı deyip kalıplar menen talaşıp tartışpagıla. Kalız eseptedi mi? Bugün Kanibek acı beremde otamı. Biz baydın aşın bayda öyle koruyup bolboyuz. Beremiz degen nersenin bardığın beremiz. Anan 10-10'dan bolup 5-5'ten bolup biz örönden geldik, bu saydan geldik deyip gelbеңиздер. Bardığız, mınağı jerde turgan görүүчүлөр dagı. At binip turgan çabulçular dagı. Mınağı jerde içki işler kızmatkerleri dagı. Bardığız bugün uşu toyga salım koşabыз деп келгенбиz. Bardığız özүбүздүн жакшы салымыбызды кошойлук балбандар. Bek, gelmeyizler be mi? Главный судья Мелисекенин атын алып келгиле тезирээк. Осман Ажы канат. Ат минбейсизби? Облуудун начальниктери келген. Ошолор ачылышында сүйлөп özlerinin kutuktosunu aytayt, ulaqты başlayбыз. Gelingizler, жақынырақ келип туруңуздар. Federatsiyadan начальниктер келген. Бардык жетекчилер ушул жерде бүгүн Кудай кааласа. Бардыгына сөз беребиз. Ар ким өзүнүн каалоо тилектерин айтат. Оюнду баштайбыз. Биздин аксакал палбандарыбыз бар бул жерде. Birinci maydan, Osman Ege. Kapalı çok aytıp koyayım. Anan bir aksakaldı ortaçı salıp gelmekle. Bugün aksakaldın ordu çoğu. Bu aksakalların yaşına jetebizbi mi, jetpeybiz mi? Onu bir Allah bilir. Anan oşa aksakaldın el karagan betin yer karatıp biröydü jerge düşürüp oyundun erecesini buzup alıp durup noğu jerge gelip eriştip gelip ortaçı salıp yürümekle. Anan aksakallar sizden jalga çıksa tartat. Ana men tizginimi karmadı. Ana men atımı teskeri vurdu. Ya attı aldın tosattı, attın aldın at menen tosattı. Ana menen maşina menen tosat bile. Ana men tizginimi karmadı dep. Tizginini karmayбы? Jigitsinби? Сразу бардагын сен дагы тизгинин кармап жетелеп кел. Но мен тизгиними кармап атат дегилер. Анам нерде федерация ошого чара көрбөсө, анан наразы болдулар. Sen toy kılganda kız kagıla olsa? Hazır bizden Kırgızstan boyunca başka kalısыбыз kelgen Meliseke. Ошол Meliseke'ye söz berебиз. Кичине oyundun erecesini aytıp koysun, түшүндүрүп. Ошол эреже менен чабабыз. Бүгүн главный судья Meliseke болот. Allah'a çek şükürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Assalamu aleykum. Konuklar hoş gelipsizler. Mına bugün öte çoğun jiyin, öte çoğun mareke bolуп атат. Barыңыздарга тынчылык, аманчылык, бакубатчылык, жакшылыктарды каалайм. Hoş gelipsizler. Mına bugün Kanibek agabыз балдарына бата алуу максатында жакшы öte çoğun toy берип атат. Kırgızistan'ın бүткүл жеринен барды мына кошуна мамлекеттерден бери келип отурушат. Мына биз бүгүн тартибибизди, ынтымагыбызды, биримдигибизди көрсөтөлү. Мына Аламан Улак Федерациясы түзүлгөндөн бери Аллага шүгүр мына тартиптерибиз жакшы. Кудайга шүгүр жакшыланып келатат. Өтө эле чектен чыгып кеттик эле. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Жип, тек, жерге түшүү, урушуу,
мушташуу деген нерселер абдан көбөйүп кеткен. Ушунун алдын алып, мына Аламанулах Федерациясы өтө чоң иштерди кылып атат. Барыңыздар, ынтымагыбызды көрсөтөлү, тартипти сактайлы. Судьялар ишкирдиби, токто дедиби, токтоңуздар. Судьялардын алдына келип, судьялар менен урушуп тартышпаңыздар. Мына дрон деген жүрөт, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир эмес, бир 4 дрон тартат экен бүгүн. Этиеттеп чабыңыздар. Мына жерге түшүп атышат, бизге өтө көп жерден чалуулар болуп, бардыгы бизге кайрылып атышат, ушуну карап бериңиздер деп. Мына бүгүнкү улакта этият болуңуздар. Мына судьялардан сырткары жилет кийбеген 20 баланы койдук бул жергечи. Ошону телефондору менен, ошо ат менен ушул жерде бардыгы араңыздарда карап, тартипте карап, жерге түшүргөн болсо, жерге түшкөндү дагы, жерге түшүргөндү дагы 1 жылдан 3 жылга чейин красный беребиз. Угуңуздар, кийин мынчалык көп болуп кетти деп ойлобоңуздар. 1 жылдан 3 жылга чейин красный беребиз. 1 айга чейин жазага тартыласыздар. Жерге түшүрүп, тек жип деген нерсе уже бул мурдагы өтмүш болгон. Калды бул нерсечи. Таза кол менен чабайлы. Анан кийин мына судьяларыбыз келип калды. Азыр судьяларыбызды коебуз. Баковойлорго болот. Жогоркуга өзүм турам, мен жардамчым бар бул жерде. Ылдыйкыда турушат. Дрон болот. Тартип менен чабыңыздар. Тартип болсо, ынтымак болсо. Кандай судьялар бул жерге келиңиздер. Атчан келсеңиздер мына жерде эртерээк баштайбыз. Улак кечигип кетип баратат мына. Улак келди. Судьялар келсин, судьялар. Анан бүгүн улак бара болуп, мына көрдүңүздөр саман чачылды, ылдыйкыга, жогоркуга болуп чабылат, теке чабылат, торток ташталат. Адепти, тартипти сактап, жакшы чабып берсеңиздер, полбандар. Судьялар тезирээк келип койсоңуздар. Алам карайбыз. Тартип менен, ынтымак менен чапсаңыздар. Мына көрүп атасыздар, соорун аябай көп экен. Ынтымакта, биримдикте жакшы чабып алсаңыздар. Тартипти сактаңыздар, тартипти. Көрмандар, хуш келиптер. Мына бүгүн инибиз Камиек той берип, улак берип атат. Өтө чоң маареке болуп атат. Мына берис айтып өттү, эрежесин башкаларда ошону так сактайлы. Анан мен мына суранып кетемин. Азыр Жалал Абад облусу боюнча бардык райондо жетекчи калыстар бар. Кийин жетекчи калыс болуп иштегендердин баары атчан бияка чыкты, микрофондун алдына келгиле. Уларбек, командаңар менен биякты тике карап, элди карап турасыңар. Assalamu alaikum. Hurmatly Alamanoğlu suyucu dostlar. Ulake jaratan Allah Taala nasip 2026-жылдын 26-январы Жалал Абад облусу Алабука району Айртам айылы тургуну Жороев Кадыр ажекебиз уулдары Руслан менен Асланга Орто Азияга таанымал чоң Аламанулах берип жатат Кудай буйруга. Азыр Аламанулахтын башталышы Кудай буйруга. Аксакалдар, той башылары сүйлөп өздөрүнүн калоо тилектерин айтат. Андан кийин Кудай буйруга оюн башталат. Бек келип койсоң эметирак, Бек. Бек Султан. Assalamu alaikum кадырлуу коноктор. Кыргыз эли бүгүн мына Камиек аас чоң ниет кылып балдарына чоң Аламанулах берип атат. Биз федерациянын атынан келип, биз сиздерге Аламанулах Федерациясынын президенти Чолпонбай Адишевден чоң салам дуасын сиздерге жеткиребиз. Бүгүн мына калыстардын баары ушул жерде айтып кетип атат, алып баруучу айтып атат. Мына жер бир аздан кийин ылай болуп калышы мүмкүн. Ылай болгондон кийин торпоктор оорураак да болуп калышы мүмкүн. Бизге жалып эмнеден келип атат? Аламан Федерациясына. Балдары сылабый, анан бул жагы тияктан жазып, анан жерден көтөрүп берип атат. Ошол нерсени бүгүн жок кылыштын жолун биз дагы бир эки маселе менен сиздерге тереңчүрөөк айтып кетебиз. Айтып кетти, тек, жип, бардыгы жок болду. Да.
Бирок неге ат жыгылды деп туруп, дымыгандан кийин атын тургузган адам болуп туруп жерден алып берип коет. Ошол нерсени бүгүн жакшы карайбыз. Кандай жоопко тартылышыңарды айтып кетти. Жалал Абад обласынан нарушение эткен балдарды ошко алып барабыз. Жакында мына аз калды, мына 2-3 жыл менен ушундай той ушу жыл аяктайт. Ош областындагы ошондого илеше тургандар Жалал Абад обласына алып келип тартабыз. Ошондуктан сиздерден сураныч, бул аламан улак жөндөн-жөн түзүлүп, жөндөн-жөн болуп калбады бүгүнкү күнгө чейин. Федерация иштеп атат. Бекитилбегендин себептери бар. Кайсы жоо менен бекитип беребиз? Кайсы жоо менен? Ушу жылдын аягында гана айтылат. Ошо жылдын аягында гана билинет. Туугандар, сиздерден сураныч. Силер балбансыңар. Силердин батаңар ыйык деп, силердин батаңарды алабыз деп, биздин эл журт балдарына той берет. Өтүп кеткен ата-энесине той берет. Ошондуктан сиздерден суранабыз. Баштайсыңар уже, калган канеге келгенде кылалы. Баштаңыздар энди. Кем баштар? Давай. Бүгүнкү чечимди чыгара турган судьялар ушулар. 20 та бала бар мына жерде. Анан башка жактагы көрүнүштү алып келип, буга чейин биз Налапкада болгон эмес. Эми болсо дагы анча-мунча болушу мүмкүн, бирок болгон эмес. Жанагы жерге түшүрүп алып, атыңы жылоолоду, кармады дебегиле. Атыңы кармадыбы? Жаныңда судья турат, арыздан. Мына главный судья турат. Келип кайрыл. Мына ногу бала мен ушундай кылды деп. Анан аттын үстүндө туруп барып, боорукер болуп, жардам бере турган болсоңор, как положено кызыл карточка беребиз. Бүгүн судьяларга баш ийбегендин бардыгына кызыл карточка. Мына жетекчи айтып кетти, главный судья. 1 жылдан 3 жылга чейин деген. Анан бул өзүбүздүкү биздин айылдан бир эле ушул бала чабат деп бирөөдү жылоолобам келбегиле. Bir gana жалгыз балбан келсин, судья айтсын, болду ошо судьянын чечими менен беребиз. Мынакей биздин Алапа районубуздун каймактары, Жаткалыбыздын каймактары мынакей. Çavandesler, balvanlar, görücüler, unutmayınızlar. Eğer de kim, buna bugünkü Alaman ulakta, uşul ulakta kimdi çiğre turgan bolsa, kimdi oşol жерден görüp, telefonga tartып, же болбосо жетелеп келе турган болсо, тойхананын ушул Каныбектин атынан 100 000 сом байга берилет. Kimdeki maşal жерге түшкенде кармап бериле турган болсо, жерге түшпеңиздер, эң чоң жазалардын бири ушул болот. Урушпаңыздар, талашпаңыздар, анан мына жерде дагы жалпылоо деп аттын үстүнөн басып атышат, аттын үстүнө барып атат деп. Алдағы ошо bir aydan 3 ayga чейин красный аласыздар, аттын үстүндө басып жүргөнүздөр. Атыңыздар жыгылса, атыңыздарды таштап өзүңүздөр чыга бериңиздер, судьялар токтотот, ат чыккандан кийин анан минесиздер. Аттын üstünde basmanızlar. Assalamu alaikum, hurmatli Alapka rayonu, жалпы ушул районун чабандештери, эл журт, алың журт, амансыздарбы? Мен аты-жөнүм Мелис Кошалиев, жашым 41-де. Манас шаарынын Аламан федерациясынын жетекчиси болом. Андан кийин мен бир нерсени айтып коеюн деп келдим. Урматтуу туугандар, эми эреже боюнча, эскертүүлөр боюнча, жоо боюнча түшүнбөгөн улакчы чабандес болбосо керек. Мен кыскасын айтып коеюн. Урматтуу туугандар, бүгүнкү улактын чемпиону, бүгүнкү улактын эң таза чапкан чабандесине Аламан улак коомдук бирикмесинин атынан алтын кур жана диплом ыраазычылык баракчасы ыйгарылат. Аны биз даярдап алып келдик. Аламан улак коомдук бирикмесинин мындан аркы иш-чаралары ушундай мыкты чабандес, мыкты балбандарды баягы кадыр баркын көтөрүп, үлгүлүү балбандарды эл алдына чыгарып көрсөтөбүз деген тилектебиз. Жалпыңыздарга тынччылык, аманчылык, аман эсен үйлөрүңүзгө кайтыңыз. Рахмат, жалпыңарга оомат тилейм. Tekeboyev Dilek Kıdırmayevich yetekçimizge söz berебиз.
Урматтуу Алабукар район тургундары, кадырлуу улуттук спорттук үйөрмөндөрү, сиздерди Алабукар районунда өтүп жаткан чоң оламан улак самалы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул иш-чара ата-бабалардын мурас болуп келген улуттук оюндар даңа жолу жаш буунду менчиликке, эрктүүлүккө, тайманбаздыкка тарбиялоо менен катар эркек жашоо образын жайылтууга өзгөчө мааниге ээ. Аламан улак бул жөн гана спорт эмес. Бул кыргыз элинин тарыхы, рухун жана биримдигин чагылдырган мурас. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, улуттук оюндун өнүгүүсүнө салым кошуп келе жаткан Алабукар районунун мулду Муратбеков Асылбек Якупбекович мырзага ошондой эле балдардын элден бата алуу максатында аламан улакты өткөрүп жаткан жеке ишкер Жолөев Канбек Амаловичке терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин улуттук баалуулуктардын колдоого алган эмгегиңиздер эл үчүн үлгү болуп, мындан ары уланат деген ишеничтемин. Мындай саамалыктар улуттук спортту жандандырууга, аймактар арасында достукту бекемдөөгө жана коомчулукта ынтымактуулукка чоң салым кошот. Өзүңүздөргө бар болгондой, акыркы мезгилде улуттук аламан улак оюн өткөрүүгө бирдиктүү регламент жана эрежелер жоктугунан спорттук командалар ортосунда ар түрдүү чын-чатак тартышып келген. Ушуга байланыштуу Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тапшырмасына ылайык оюнду уюштуруу жана өткөрүүнү иретке кетирүү боюнча жумуш топ түзүлгөн. Жумушчу топтун комплекстүү иштин натыйжасында аламан улак оюн уюштуруу жана өткөрүү иштерин жөнгө салууга багытталган жаңы долбоор жана регламенттер иштелип бекитилди. Бул аракеттер катышуучулардын жана көрүүчүлөрдүн коопсуздук деңгээлинде орнотулат. Системалуу тартип бузууларга жол бербөөгө, мелдештерди уюштурууга калыстык менен ачык айкылдуулукту камсыздоого багытталган. Андыктан бүгүнкү баардык катышууларга жана күйөрмандар спорттук иш-чаранын жогорку деңгээлде ынтымакта өз ара сыйырматтыкты сактоо менен тынчтыкта өткөрүүгө чакырам. Жана жогоруда айтып кеткендей, бияктан ушу эрежелер атынан түшүндүрдү. Силер болсо мына бияктан аттын үстүндө оюн көчөрүп атасат. Силерге утпаган мына бияктан ар кандай камеранын атын тартып атат. Силерди мына дүйнөчүсү бар деп карап турат. Ошол себептен мына биз өзүбүздөргө жана жогоруда айтып кеткендей, тартип жана регламент бар бекитип бердик, силерге баардык шарттууларды түзүп бердик. Ошол себептен мыкты оюнду көрсөтүп, жана анда жогоруда айтып кеткендей ат чыгылса ат үстүндө төбөлүп көрсөткөндө бизди дүйнө жүзү карап айтып атат да, ушу кыргыздар малга ушундай жаман атышып кылабы деп. Ошол себептен ар бирөөбүз өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтөлүк, жогорку оюнубузду көрсөтөлүк. Ошондой эле мына биз болсо аламан улак байге деп оюн барып көрсөтүп атканда дүйнө жүзү тарап атат. Ошол себептен эң жогорку оюнду көрсөтөлүк, жеңишти татыктар жеңсин. Рахмат баарыңыздарга. Ошондой эле сөздү дагы Жалал Абад областынын начальниги, УДУн начальниги Асанов Марлис Турапбекович сөйлөйбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу калайык калк, урматтуу аксакалдар, урматтуу той ээлери, тоюңуздар, той боласың, жаштарды ошо элин алып атаңыздар, кабыл болсун, жаштар үстүндө жүрүңүздөр. Урматтуу ат үстүндө азаматтар, учурда ат үстүндө аман болуңуздар, эң жогорку деңгээлдик маданиятты көргөзүп, жакшы ой көргөзүп, таза ой көргөзүңүздөр. Рахмат сиздерге. Бул жерге азыр Алабукар районунун ардагер балбандарын чакырайлык. Ошолорду сыйлап алабыз. Ну, федерация чыныр судьялар. Ортаны бошотуп тургула. Аксакалдарга. Көксеректен Нурмамат аксакал. Башан аксакал. Жок, сразу берип коелу. Аксакал жакыныраак кел. Аксакалга берип койгула, отаны берип баштайлы. Урматтуу бүгүнкү май айылынын той кылган баланын тойуна келгениңизге, Каныбек тойуна келгениңизге чоң рахмат. Ушунчалык Алабукар районунда бир той болот экен деп Кыргызстан боюнча келгениңиздерге ойноп күлүп көрүп кетишиңиздерге мен жакшы тилектерди каалаймын. Куда Алла Таала асмандан нурunu жауып, рахмын кетирип şu toylorga жакшы элди тынчтык амандыгын сактап
oyunu çağıp öylerini aman esen geçişine Allah Teala, Huda Allah Teala sizlerden Allah Teala'dan soradım. Aman balınızlar Allah Teala sorana kavuldu. Sizlerge düz tüylüşken bozun. Baktını balgıla, bar balgıla, aman balgıla. Ömür Allahu Ekber. Bugün şu niyetine yetip oturup Kudayga niyet kılgan eken, toyga kuş kelipsiler. Toy toygulansın, toy gazına kavulansın. Esen amayın bödek kısıtı çok. Oynap çağıp, yaş oynap ketkiler. Sizlerden gelgen patamar, şu kaniye kömün ibilesine tüz tegen boydun. Amin. Allahu Ekber. Bolganlar, hozir glавный судья aytat. Qaysi zamandan qaysi Baştayız kaniyek toyun toygalasını ne tilesen tilek maksatına jet. Toyun tinçetsin. Buna hazır toy esi kaniyek ıldı kımaraga taşlap beret. Ildı kımaraga taşlap beret. Kayra joğarı altarı taşlagan balvanga 5 tö. 5 tö mene başlanat. Hürmetli dostlar, Navşintip Kanı Gacekövüstün bugünkü alaman ulağı baştaldı. Burayı diyoruz. Albanlar Omar kalayımız. Çekezi kanavazın, hakları müdürümüz özün. Burayı Omar'ın bir ilgilikli yaratıp ortam bolup dua alış görsün.
Soğurun gel, halk etmesin. Gel bir yere böyle ağla, maşallah, Rabbine ne gel beyge. Şey tutulan koyu olmasın birbirine. Oley mi erkek? Beş attı da beş. Sağ diyen yerinde. Vur eli. Burada at. Buradan at biraz.
Meydalı çek gidesin.
Kenara alma lan. Çavandesler, buna Jogorku Maraga, buna Kuvaniç Kuba Baymak'tan egen palvanımız taşta bilgidike жетişip aldı. Sorunun kutlu olsun efendim. Taza geldi. Mınake, Kılanlı Suriyanın çeçimi çıktı. Tazla degen. Buna hazır.
5'te üstü 500 dolar, onun üstü 30 bin so'mga salım salgan polvon Jalolobod oblastining Alabukar rayonidan Boymag'aylan Kuba polvon oldinda mingan arg'umoq Seydali polvondan general degan arg'umog'ida Bo'ldi, teker tashlaydi hozir. Bo'ldi, juqlar qolgan. Jil. Glavni suvga chechib chiqardi-ku, kelib talashavermanglar, bo'ldi. Beri qarab turing. Borib suvga men olib boruvchiman. Men suvga olib boruvchiman deyapman. Glavni suvga turibdi. Sizlar kimsizlar o'sha sudiyasi bormi? Shu odamni ketib bilib turam, sudiyasi bu odam. Bo'ldi, bularni sudya ertaklab chechib chiqardi-ku. Voy, chiqdi. Men aytib olib boruvchi odamman. Bo'ldi. Tutdi. Bo'ldi, desam. 5'te 30 bin so'm akça, üstü 500 dolara. Oldinda mingan arg'umoq. Muhammad Ro'yondan. Aralashık aka. Ne kalıstı bu çadaydı o zaman. General degan arg'umoq bilan. Palvonlar sırasın narın jilg'ila. Jilg'ila narın. Jil. Bir bana palvonlar Seydar'dan başkan vardır jilg'ilari. Saççıları, jilg'ilari bunlardı tezara. Oldu. Bana birinci Seydarlı palvonlar söz veririz, ondan keyin puanlar. Assalomu alaykum. Qani aka, to'yim to'y bo'lsa aka. Bugun shuncha jiyin ko'rib to'y berishdan o'zi uchun bir yekadan boshim berkitib chayirish qiyin. Nima bo'ldi? Men ularni topardim. Ularni toparsam jugurimni shipirib, ko'p turtib kettirjakdan anqarishdi. Biroq o'sha o'namay solib tursam, mana jugun yo'q, Kubaga mindi. Biz sirtdan keldik-da turib. Endi jan qarab chechib qo'ygan o'zingizchi. Süleyman mı? Men öz kişim kaldı. Assalamu alaikum, hurmatlı palvonlar. Qaniyagachika, to'yimiz qutlug' bo'lsin. Egidinglar vaqtli bo'ling. Bu ular qanday jiyinni bardi palvon bilet. Qanday bo'lishun? Ol yerda at chiqyapti, oldimda da ortimda da. Biri boshi yetadi. Anam berdi. Biz bunday ikkiga bo'linganday bo'lyapmiz-da. Mana Seydan men dozim bo'ladi. Uje oqitimda qo'tajarni aytmayman, shans qolmadi. Seydan dozim bo'ladi. Berdim. Ne qılayım? Şans çok da başka. Allah razı olsun bardıma palvonlar. Jilg'ila. Bunlarda tuğanlar, buna Melis aka, bu yerda minganga esep emas, o'shani aytib berib qo'ymoqchiman. Esevmez mingenge. Esevmez. Mingenge esevmez. Sen bindin mi? Bindi. Hurmatlı tuğanlar. Bu sorunda qayta sayamiz. Bunun için eğer men görgönümce bunda sudyalar aytdı, taza geldi dedi. Men barmadım, men bu jakta olçumum hazır. Bardыңыздар buna görüp turasızlar. Eğer mingin bolsanız esev elmez. Yok. Hiç kimge esev elmez. Dağı bir jol aytam. Boldu. Rahmat, tartipni saqtasan. Mingenge esev emas, gelbegine. Eğer daha bir gelseler, krasniy alasınlar. Jilg'ila bo'ldi. Qaytadan boshlaymiz, qaytadan chiqamiz. Davay, ketdi. Bo'ldi. Buna bugün öte bu qanday desem. İslamda çoğunluk vardır. Qaniyagadaşım. Allah talam densoluk tinchligin bersin shu qaniyagada. Bayağı jaman söz şaman köstödөн öz asırazın. Dostlar, düşmanға qor namattan qaşılbazın Allah. Allah taala mertebesini baland kılsın, darajasını ko'tarsin.
Mınakey Allah Taala'm şu niyetine yetkizip şunday çoğunlukta berip duruyor. Bunu endi her bir adam bere albaydı. Bunu adamlar ötebe. Bunu bere turgan bayağı kanday. Allah Taala'm şuntip jarataylar eken. Mert şu adamlar beredi eken da. Şu bundan keyin ham Allah Taala'm qo'ldan quvvatlab şu başı toydan chiqmasin. Şu toylarni qilaversin. Bugungi şu qalbanlarga, atlarga Allah Taala'm bardığına omat versin. Allohu akbar. Rahmat aka. Rahmat Nurlan sağa da Allah Taala'm densoqlik versin. Şu sen dagı şu Allah'ım şunday çoğ toylarni ber, toylarına gel xizmat qilib aşını jep ketishdi. Allah Taala'm o'zi nasib etsin. Amin, 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 amin. Alloh'a. Qanbek aka ko'rsin ulog'ina. Ulan aka ko'y bolazi. Jasalovat olib kelibdi shuna aka. Bunda qo'ylatadi Xudoy berdi. Bunak yerden götürüldü balonlar. Jogarkı sanonda tamay girgizecek. Oldu, müzeğini kayırıp dur. Eseyemez aytıp koy. Bunaktı jerge taştaydı, müzeğini kayıramadım. Tamam da alıp gel ver sırası. Biz drone'dan görüp duralım üstüne. Müzeğini kayırıp geliyor. Müzeğini kayırıp geliyor. Müzeğini de bıraktı. Müzeğin gümüne gelen de kalıplar gözümün de geliyor. Müzeğin gümüne geldi. Niye sevmez aytıp koy. Evet, çapçıgan atlardı. Kalıstlar, jeke noğu. 5 bir kalıstlar, attı jetelep sırtqa çıkarıp koyuyor. Sizlerge başı yemeyim mına, начальник деп turат nerge. At girip. Tapşırgılar. Sadık. Sivistok Lotavı. Adıkul ne oldu? Yesemez mi? Yesemez, uyarı oldu, yesemez. Müzeğini kayırıp getirdi gezin, yesemez. Oldu. Jet park var canına. Canına aşı bekir getir oraktaki. Ayda dayır. Oldu судья. Oldu. Aşbeke. Kim bilen bardu? Tek. Müzengi bilen bardu? Karçıkalı. Jas. Atıcının ayttılar. Oldu da. Yok. Biz drone'la hem görüp duruyoruz. Üstügün balon var. Yüzümün de orada. Güve. Ne? O üstüne ağlayan güve. Buna biz drone'la güve olup duruyoruz. Atıcının ayt ver. Начальник. Ber gel. No attı ben atartıp geldim. Sen sıranı. Jardan ber koyma. Geliyor. Yok, kolumda kulaktı bergen jaksı buna. Onu bek üstügen bazı park gözümün de otat. Duran bar üçün aytып otam. Esemez. Müzeğini kayırdım, gördüm. Yok. Bek canı usta turat koy. Hey, şunça el görüp turat. Familiyan ayt, atıcının ayt. Dayır. Ayt, familiyan ayt. Yok, ben atar, de. Beri tat. Men ne жерде турам. Мынакей шунча калыс турат. Главный судья турат. Zulum. Болду. Толган жылын айтып кой. 93 экен. Менен капа болбогула. Нокатпы? Нокат. Мен сизге канча ай? Айтың, сиз эми главный судья сиздин чечимиңизди. Мына биздин райондун главный судьясы Зулумбек. Айтыңыздар, чечим чыгаргыла тезирээк. Құрметті жамаат, мындай кылабыз. Bunun дайырдын ишин азыр ушул улакта дайырга жолтуй беребиз дагы. Угуп турун, жолтуй беребиз дагы. Судьялардын чечими менен кайтадан карап туруп, анан кийин акыркы чекитти коебуз. Азыр биринчи жолтуй. Жолтуй боло турган болсо, оюнду бузган адам доконца бузат. Аттан түшүп, жолтуй алып турат экен. Çapпай, аттан түшүрүлөндү. Ошол сиздин чечимиңиз өзгөрүсүз болсо аттан түшсүн.
Krasnıydı biz karayımız dağın beremiz. Yok biz aka drondan görüp atabız. Bizden bir müçöğüz attın üstünde bazı var canında duran. SMS'de Rusya naydı odan. Mana aka ko'kdashdan Amon Oqsoqol, Hoji buva. Maskalashanga to'tatma.
Atar bayatağı koyun, atar bayatağı. Atar bayatağı qarab qo'yun, atar bayatağı. Atar bay. Mınaki hazır. Boldu, Manas'ta başkan gebe. Boldu. Şuna durabız. Mına hazır. Jogorku samanga tamay jetkizip 500 dollar 30 bin so'mga Kırgız elinin sıymığı Kökbörünün kemeri Niyazıp Manas Polban Oldunda mingen argımak Jalalabad oblastıdın Alabukar rayonundan Asılbaya Keviz'din Yel Burs degen argımak menen Manas Polban Azamazsa Manas'ta uyarmanları var mı? Mazamazsa Manas Hürmatını verdin Manas Polban 500 dollar üstü 30 bin so'm Oş oblasına qarashli Özgen rayonu polvoni Kırgız elinin suyuğu Manas polvon Aldında mingen argımak Jalalabad oblastıdın Alabukar rayonundan Asılbaya Keviz'din Yel Burs degen argımak menen Manas polvon Azaması mamatını versin. Manas'ta Yeldur'da azamasılar. Oldu. Fazla hakem. Drone'u gördük. Ulduyacaklar. Oldu. Fazla hakem. Drone'u gördük. Ulduyacak araytışı balonlar. Balonlar. Dostlar. 500 dollar, 30 bin so'mga. Qo'shimcha baygilar. Manas polvonga nasib qildi. Aybek qanday bo'lib qoldi Aybek? Hocaga. Niyazıp Manas polvon salın futbol. Aldında mingen argımak
Qaysi ат эле бул? Elbos. Elbos. Oblastda Qarashchow. Asıl ekan Elbos. Alabukar rayoni. Sağanas bultur da. Orsolboy akamizdin. Elbos'tu berdi mana. Akulanı mindi. Mana akulanı minding be. Mana akulanı minding be. Akulanı. Ha, omatın ber. Omatın ber. Azamaz. Fikir. Hopala. Lağı bitti. Şuralar mı? Давай. Çeker. Peki gelmiş. Ona dedi. Final çıkan görüyor. Yok da. Fikar! 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 Şem! Şem! Polvan! Şem! Ha? Öyle bir
Koyda. İşe price jatmaz. İşe price jatmaz. Canım price. All price. İşen kara işende. İşe numara koy. İşe numara koy. İşe Kembol. Kembol işe. İşe Kembol. İşe Kembol. İşe. Sıcak koy çaylanay. Tamam ol. Osman'da Rıldızlı sabahda 7 oğlu kullan. Kaç. İşe Kembol işe. 2 tokulu yargıma. 5 tay. Duran karadı. Adam kaçandır. İşe Kembol işe. İşe Kembol. Kembol işe. Kembol. Hadi gel Allah'ın sonra. Allah'ın sorunlar. Kaçta işe? Geldi. Başladı o. Kolene işe. Başladım lan işe valla. Zor. Kılavuzun Suriye Meksika gelip koysas. Şöyle jaka. Ballandar. Azamat işe azamat. Erkeksin. Koştu. Buraya evet taraftaki jaka sonuna. Koştu. Buraya evet taraftaki. Koştu buraya. Kağa beni kara şaşma beni kara. Evet beni kara. Takı taksılar karma. Buğa. Korktura sen kapma geldin.
Çapma geldi sakal. Aralaşma. Yapma geldi, esevmez. Esevmez de geldi, oldu, şu da geldi. Esevmez, oldu. Oldu. Oy palvanlar. Oldu. Men aytuvchi mana. Buna tartışsalar turaptım nerede? Ya niye veredin sen? Ben vermemişim. Yok demişim. Yok kızını sana kim kızıl veren de odan? Niye aytarsın? Yok ben vermem. Koştu. Muraviye'ye tarafta geçe korsamanga. Koştu. Muraviye'ye tarafta geç. Koştu Muravi. Oldu ne gelsin? Taktap durma, taktap dur. Bek ne oldu? Yok men aytuvchi bana. Palvanlar oldu iyice kaçıyoruz palvanlar. 3 tay palvanlar, 3 tay kaçıyoruz. Oldu çıldır bulan acaba. Adamsın sen açık aldırma. Sen Duran'da özün karap gör işenmesen. Yen karap dura düşünce yen. Yendi bak düşünce yendi göz görüp dura. Yesen emez seninki. Çaldan geldik. Çaldan geldik sen. Sana yesen emez. Oy oy. Palvanlar. Oldu. Yoy mındayda. Kalıstar. Teken öyle taşlayız, torpak taşlayız, oldu çağılmayın. Çağılmayın, oldu var oldu, çağılmayın. Yesep oldu, geri ver. Buna öy, Melisaka. Ya Sadık, toktuzak çeşip koyup gel. Cömar Coktağı Suudiya buna doğru. Çağılmayın palvan, tribuna kap gel, tribuna kap gel. Ulak çağılmayın, tribuna kap gel. Azamazsın, akılla biner. Manas bir al gel, oldu. Tekeni Jogorku Samanga yetkizip Alaman Ulaqtın başqa qalısı Qırgızstan boyunca Melis akemizden Qo'shpay 10.000 so'm alazın balvan. Jogorku Samanga yetkizesин. Yetkizip Tamamay salım salazın halvan. Kırgızstan boyunca Alaman Ulaqtın başqa qalısı Melis akeden Qo'shpay. Kalıslar aytma, kavar ver kalız. Boldu, jalgız gel İlyas. Boldu. Kalıslar kavar ver. Akış, yesep mi? Buna key, yesep de kavar gel odan. Buna uragan bu. Ababil mi? Avangard. Buna hazır. Jogorjaka Qo'shpay 10.000 so'mga salım salgan palvan. Ola bu Qarayonun ataqlı palvanı İlyas palvan. Aldında mingen argımak. Asılbay akemizden sayapkeri İlhamdın Avangard degen argımağıda İlyas palvan. Qo'shpay 10.000 so'mga
Tazza salım saldı azamatsın. Omatını versin. Azamatsın İlyas. Omatını versin. Balvanlar. Ulduyca kakaytışı tekenin. Kalıslar bilaki. Torpak kotarılığınca tekevi. Kalıslar sırası kayzım. Torpaklı tekevi sırası kavar verezler. Torpaka. Yekipe. Bir muraya öldüğünde saman gacet. Gözemelde belki ratça var o. Yük ne oldu? Çok tokla. Hazır baş kaos gelin. Oldu. Hey, Akiş, zulüm. Ne oldu? Yesemendik. Boldu. Kalısta başıyoruz biz. Boldu Merseka. Munaga öldüyecek teken aparıp. Teken apardım eleman. Te torpaktu. Teken aparamızın. Nurmama taksa kaldın adına. Bir tö. 25.000 somga salım salgan balvan. Alabukar rayonunun Köktaş aylının Meyman Palvan Donolu Yeleman Palvan aldından mingen argımak Rıskul Palvan'dın Taysın degen argımağında bir tö 25.000 somga Eleman Palvan salım saldı. Azamatsın Eleman Palvan. Eleman beri gel toynal. Eleman. Tekeni Jogorku samanга çağız. Jogorku samanга, ılдыйгы samanга esa emes. Jogorku samanга çağızın balvan. Teken Jogorku samanга çağız. Jogorku samanга. Torpak kotarıldı, kaç kıla? Tekeni orunda. Tribuna kapıp gel balvan, tribuna kapıp gel torpaktı, beri alıp gel. İşen balvan mı? Azamatsın işen balvan. Boldu. İşen balvan azamatsın, boldu. Sudya gelsin. Boldu, işende başka varcılıklar. Teke ılдыйжакка эсе эмес дегенбиз. Жогорку саманга чабасыңар. Теке ылдыйга барды го. Жок, туруп. Чоқ сен оңорасыңбы? Чоқ оңорабы? Чоқ оңоруп. Жогору жакты калсы. Чоқ айдабай туруп, токтоп тур. Туруп. Жок. Ылдый апартажда torpakты. Torpakты ылдый апартажда чоқ. Болду. Чоқ ылдый таштайсың, даңал. Текен алмаштырабыз. Теке алмашат. Torpak ketти балбандар, ылдыйга torpak ketти. Мына азыр. Torpakta Yekip'te bir muravege salım sallan balvan Alabukar rayonunun Köksere gaylının Medet Balvan Donolu İşen Balvan Yekip'te bir muravege salım saldı. Boldu çukla. Salım utmazın. Azamatsın. At. Bu kişinin atı kim ele? Canım Eken'in. Ne degen kayman atı? Tulbar. Ha maşallah. İki tövü. Bir muravey oldu. Azamatsın. Toy küçtü bulu atar. Şu
Qanibek'e toy zor toy bo'ldi. Mana biz qidirib chaqib o'ylamda bir sorun uchun chapmaganmiz. Mana men etimiz qaytdi, Xudoga shukr. Mana birinchi yilda mana 5 tayga apardık, esep emas dediler. Mana boshqalarga esep aparsa esep deydi, belik aparsa esep emas dedi. Bardı usqa Allah var da, mana men etimiz qaytdi, Xudoga shukr. Manga жардам bergen akalarıma, dostlarıma, öpelerimle bardığına minden bir rahmat. Ataqtagan şu Janibek'e rahmat. Şu toy berip şuncha eli yurtni biriktirip toy bergen şu Qanibek ajaga rahmat. Biz dagı şunday atağız alысқа çıkkan жақсы бай insanlardan bolaydı. Bardığızға şüttіп toy beriş Allah'ın nasip olsun ha. Omatың берсін. Ошо жаңы машинаға таштап алчы. Аллаху акбар. Ташиев Шайырбаға кезден губернатор деген арғымағында Чуақ балғанын заманға жеткісті азаматсың Чуақ балған. Олматыңы берсін Чуақ. Теке жоғарғы саманға барамыза Шауылбай балғандар. Жоғарғы саманға жеткісті. Murovay Qo'shto'ga Ilyas polvon boshqa uraganlar. Javob salonlar. Sancar Dosunun 31 деген арғымағында Qo'shtayga tashrif polvon salım saldı. Nurbek, şerden biz gel. Buzuk şirket şunday. Bak görmüyor musun? Dosunun arғымағында. Açıdan. Kes Cennet. Vermeysin orasını versin. Ерлан Палван. Qo'sh arg'ima 5 tayga azmasın Ерлан Палван. Aldın arg'ima kimdiki? Joybilent'ten Baqa Kezi'nin Maradona деген arg'imağında azamazsın bayiş. Jigitsin. Maladır. Buradaki hazır. Tekeni yalnız takım bulup. Buradaki hazır. Joğargı samanğa degenler, joğargı samanğa biz. Başına alıp gelip torpak almaşat dep teken almaştırdık. Teken almaşkanda 3 toga salım salgan balgan. Oş oblasına karaştı. Özgen rayonunun balganı. Niyazıp Manas balgan. Aldında mingen argımak. Alabukaran. Asılbay Akeviz'den Akkula degen argımağında. Aldında mingen argımak. Pride degen argımak men. Suzaq rayonuna karaştı 5 bala degen ayılınan. Urmat Ake'nin Pride degen argımağında Bayış Palvan. Qo'shtayga mashinaga jetkizib kelib 3 to'ga Manas Palvan salım saldı azamatsınlar. Bo'ldi endi. Torpaq bilan takatasanglar. Ey Bayış, jo'g'org'i samoga sen jetib yotasan bu. Yok, sudyalar. Oldu. SMS tarafı oldu. Yaxshiliklarda birga bo'lish nasib qilsin. Alloh taolo qilingan insonni zargohida qabul qilsin. Polvonlarga kuch-quvvat bersin. Doimo shuni yaxshiliklarda birga bo'ling. Allohu akbar. Mulakay. Muhammed Ajakaga to'yaga otlan bir to'y. Adamatsız. To'yni olasiz Ajaka tushing. 2025 yılın dekabr ayında Çolponbay inip çoğun toy verdi. Azamat Örüktü ayında. Çolponbay, Ajekevs'ün toyu qanday bolot at? 5 toy. Abdulani ballan oygan avtomobilga
Özünün kalısı közünün Erdogan degen armağında 5 tay bir avtomobilge mına seyir alıp algan salam saldı. Öte güçlü oladı. Mına ajak özgür oda. Ajak konaklar bu da siz gelin. Hazırlasın. Olmatın bezin.